What is up, everyone? Welcome to another class, and today we're looking at used to. Саламатсыздар, бүгінгі сабақта біз used to-ға қараймыз. Let's begin. So, basically, what is used to? Used to бұл эмне? Азыр мен бір-екі мисалда сразу түсінесіңдер деп ойлаймын. So, a few years ago, бір-екі жыл мурун, these days, ушул күндөрү, то есть азыркы күндөрү, салыштырма. Bir-iki жыл мурун бул азыркы күндөрү. Nicola doesn't travel much these days. Азыркы күндөрү Никола көп деле эки жакка жүрбөйт. Саякаттабайт. She prefers to stay at home. Ал үйдө эле турууну көрүп каалайт. But she used to travel a lot. Бирок ал алдын көп саякаттачу. Демек used to деген бұл алдың бір нерсе кылчу деген. Used to do да, do'нун ордуга ошол кыймыл аракет түшөт. Мисал үчүн I used to smoke. Мен алдың тамеки чекчүмүн. I used to sing a lot. Мен алдың аябай көп ырдачумун. И так далее. She used to go away 2 or 3 times a year. Bir жылда 2-3 жолу bir жака кетчү. She used to go away. Бирок азыр кетпейт. She used to travel a lot. Демек, алдың аябай көп саякаттачу. She traveled a lot often in the past, but she doesn't do this anymore. Аябай көп учурларда, өткөн чакта саякаттачу, бирок азыр аны кылбайт. Okay, so that is what used to. Ушул used to. Something used to happen. Деген барабар, it happened often in the past, but no longer happens. Bir нерсе болуп турчу. Демек, өткөн чакта болчу көп учурларда, бирок азыр уже болбойт. But no longer happens. I used to play tennis a lot, but I don't play very much now. Мен алдың аябай көп теннис ойнойт болчумун, азыр көп деле ойнобойм. David used to spend a lot of money on clothes. These days, he can't afford it. David аябай көп акчаны кийимге коротчу. Азыркы күндөрү ал андай кыла албайт, мүмкүнчүлүгү жок. Afford деген ушул ушундай бир этиш, бул өзүнө өзү мүмкүнчүлүгү болуу, бир нерсе жасаганга мүмкүнчүлүгү болуу. Мисалы үчүн, I can't afford to buy a car right now. Мен азыр автоуну алганга мүмкүнчүлүгүм жок да. Do you go to the cinema much? Not now, but I used to. Киного көп барасыңбы? Жок, азыр эмес, бирок көп барчумун. I used to. We also use used to for things that were true but are not true anymore. Биз ошондой эле used to-ну чын болгон, бирок азыр чын эмес нерселерге колдонсок болот да. Алдың чын болгон, бирок азыр андай эмес. Демек, this building is now a furniture shop. It used to be a cinema. Бул имарат азыр эмерек дүкөнү. Ал кинотеатр болчу. I used to think Mark was unfriendly, but now I realize he's a very nice person. Мен ойлочумун. I used to think. Марк андай эле мындай дружелюбный адам эмес деп. But now I realize he's a very nice person. Бирок азыр мен түшүндүм, ал аябай жакшы киши экен. I've started drinking tea recently. I never used to like it before. Кече жакындан бери баштап чай ичип баштадым. Алдың мага жакчу эмес. I never used to like it before. Lisa used to have very long hair when she was a child. Lisa кичинекей кезинде аябай узун чачы бар болчу. Бирок азыр жок, балким азыр андай прическа кылбайт. Окей, эми суроолорго келгенде, мисалы үчүн алдың көп шекер жечиңби деп сурайт болсоң, did you used to eat a lot of sugar? Да, мисалы үчүн бул жерде да ошондой болот. Did you used to eat a lot of sweets when you were a child? Жаш бала кезинде таттуу көп жей белең? The negative form is didn't used to. Used not to is also possible.
Ters forması bu didn't used to. I didn't used to like him. Or I used not to like him. Бирок муну ал көбүрөөк болду деп ойлойм менче. Себеби муну азыраак угам да. I didn't used to like him. Мага ал жакпайт болчу. Мисал үчүн мындай да эми салыштырып көрөлү. I didn't like him. I didn't like him. Мага ал жакпады. Балким кечеги окуяны айтып атабыз. I didn't used to like him бул аябай алдың болуп да, ушундай сезим берип атат. Мисал үчүн 1 жыл мурун, жарым жыл мурун, мисал же жаштыгымда деген ушундай сезим берет да. Окей? То есть жөнөкөй өткөн чак бул башка. Мисал үчүн I smoked a cigarette. Да? Мен тамеки чектим. I smoked a cigarette. But I used to smoke a cigarette. Мен тамеки чекчү элем алдың. Алдың чекчү элем, азыр чекпейм. Да? Эми дагы бир момент. Do not confuse I used to do and I'm used to doing. Да? Бул темага да токтолуп кетсек болот, бирок балким келерки сабактарда токтолобуз. I used to do менен I am used to doing дегенди алмаштырбагыла, адаштырбагыла деп атат да. Демек I used to do мен алдың бир нерсе кылчумун. I am used to doing бул мен бир нерсеге үйрөнүп калганмын. Okay? Булардын структурасы жана мааниси эки башка. Okay? Мисал үчүн I used to live alone деген мен алдың өзүм жалгыз жашачумун. I lived alone in the past, but I no longer live alone. Алдың ошентип жашачумун, бирок азыр андай жашабайм. Бул түшүндүрмөсү. Эми I am used to living alone. Бул мен жалгыз жашаганга көнүп калганмын. Көрдүңөрбү? Совсем башка маани болуп атат. Ошондуктан адаштырбагыла. То есть мунун котормосу I live alone and I don't find it strange or difficult because I have been living alone for some time. Мен жалгыз жашайм, бирок мен үчүн бул кыйын же өзгөчө эмес, себеби мен бир канча убакыттан бери жашап келем ошентип. Демек I am used to living alone. Жалгыз жашаганга көнүп калгам.